Khat khandai tarik ubnai jimmang arhajar arpuar hapoh ke jingialam ke Organising Committee jong ke Khasi Students Union Jowai Unit ryngkat ke jingiadonlang Presiden ke seng Ewanmi Phawa but General Secretary Leonard Dhar kila leit ban jurip ya ke office jong ke District Commerce and Industry Centre kaba don Mihmyntdu Jowai Halor ke jingdkoh ke jingtrei kam jong ka kaba yade bat ke rukom jinghikai ne training kiba bunjait paitbah Halor ke ni ke seng Ksu Jowai Unit kala yo ban ya kynduh ya nongpyniaid jong ka ni ke office dkhot ka seng kila yo ban ya kren bat ka functional manager jong katei ke office kabla ong ba don shibun ki jingai jinghikai ne training katei ke office kum ka tailoring, knitting, carpentry, computer operation ryngkat ka bayo ki scheme bat ki badei ban sam shi ki paitbah bat khamtam ya ki khana samla penban ha ke jinglap jong ke Ksu Jowai Unit pat layo ban sakhi ba don tang arteli ki jai training ki ba kenthop ya ke tailoring bat knitting ki badang trei kam lengba katei ke jaka jinghikai nakaliang ke Ksu Jowai Unit kalayathu bakan yai bud din ya katei ka kam jong katei ke office khnang bakan shim ke jingkhit kli ban pentrei kam biang saki ki jai jinghikai kil bala ban yo na katei ke jo hi ke office namar kini ki jingmento ye ki samla jong ke district hi barok ke wei khaptam ka baya dei bat ke jingseng kam la jong tailoring kini ki carpentry welding kam tetel prepare dan ryngkat ka kam cicem ni chen itu wa do ga tailoring ko itu kita pernah sotak ke winwanan ke organ meeting kita pernah dibuat di time tap dan kini carpentry ini macam ni untuk umum buat kita untuk training nak le debun untuk ki mesin dan ki simpenan kami itu untuk dalam ki wasara ki memkam ini mental dan kembali memang hikai di kolong man kawan berkucing memang di hikai kat kami juga kita pun ki watit ki boleh di jangka dari ila negara yang sorkan mawanan memang cipta ini kecingkramen ki itu kecingkramen yang ketika office warna ini development of port yang dari district ini kamu sudah yang kena ujian itu jom kejar ini negara yang besar ini macam ini yang rutin di kam sudah kenang wa yo wanra di kat kam ketika jika kam yang kena kru dua dan boy yang district ini